Улауда «Я люблю тебя» гын кино, захёхы эдеп хизарыкте булыгзың бурят хылынды абия болғажа, мұнодыр алыны ханарта торытхаба. Тедіне тода иімі хырыкты турушынхе хабадахын хышыкты хубун ханиноро мандар хубалды ба. Ина жыл тиха ханер халтевега енді бұхыда нехун хуне ну хашынгет нехун хун доғарны пьяны бұжы орсоға бачузот тегет озвучка хыныш тегет ошо юнин хунды вега бұхыда нехун ухибуне доғар хыдың ордор дерехен шыбурядар доғар хыйотеш тегет тоды доғар хабол хыдыңлы доғар хаболот хамты хилет варят еху хунды вега. Ушо тигіде эхынырнуде дурын абия хайыр басағат болға білі. Әрішулы холы бойынты Немаев байылулы. Бухи киноонды, бухи киноиндустриян произведениуды егет бурят хылынды рошпаршулаға гойвахавага гжахан хар. Егет бухи мане дылкан бурядут. Мен кинотеатрса даже киноонды хархада бурят хылынды харжы шағынжывагахан. Сулай гойвахавага гжаханны. Тос кино зорган хобиха бүрідіні. Хоби бұхын сон, ола оды қатын ажауқшыда бәділ тұқа қорыгдіні. Харин әні хобину дие негіл цедіп негітхіні. Тұрыл қатада дорлыл. Әні хірге зарылғы қада бурят хылы сахин хугжолыға, дымжылғы болана. Это мероприятие проводится с целью сохранения и развития бурятского языка по государственной программе сохранения и развития бурятского языка до 2035 года. Благодаря Министерству культуры Республики Бурятия, Бурят-театру, телекомпании Бурят-ТВ данное мероприятие стало возможным, и кинематографисты Бурятии надеются на то, что это станет традиционным мероприятием, ежегодным. Хардык вайгапте. Тигет мнодыр то баха бурят хлымны хугжыгжы хананыкте. Бурят олсе сойлы ямың тихыда имы ажыл я болжуэна. Сашыда ыны ажыл я болхыпте. Олың еще фильмунуды биде бурят хлымдары оршулхыпте. Әні кино арт хылынғы бурят хылындары сайылы ғабията худулмырлықшы Николай Чемитович Шабаев аршула. Өмхиткішіде Сашынхе тусыбынхада мане олыста болғын кинондые бағал әні арғар байылуылқы хусылтею. Александр Циренов, Дмитрий Григорьев, Бурят ТВ.